قبل ما ابتدي الموضوع بتاع النهارده بس عندي تعليق بسيط. الناس اللي بتقول ده اغتنى ومعاه فلوس وبقى مغرور، يا جماعه طبعا اوف كورس انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا عارفين الفيوز اللي بتعملوها دي بفلوس قد ايه؟ المكان اللي هو اللي انا فيه ده it's my house. I need time for shopping. It's crazy money. بجد crazy money. ربنا يخليكم ليا يا رب. وبعدين يعني حط نفسك مكاني، انت معاك فلوس كتير مش هتنبسط؟ وانا بعمل شوبينج اوكي وخلاص بقى يعني داخل محل كبير مش عايز يعني اعمل دعايه ليه كده، وبعدين قلت له عايز الحته دي، فبيقول لي معلش دي اللاست بيس. قلت له نعم. قال لي لاست بيس. انا بحسب لاست بيس ده يعني مرهم او دواء او حاجه. فاتاري قصده فهمت بعد كده هو لاست بيس اللي هي اخر قطعه. هي طبعا بالامريكان لاست وبالبريتش لاست، وقلنا التي في الاخر ما تبقاش باينه قوي زي ما قلنا في قبل كده. خلاص لاست بيس او لاست بيس. لكن اللاست بيس ده عامل زي استباحه كده، دي حاجه مريبه جدا. حاجه ثانيه برضو لما تروح مطعم متاخر شويه ويقول لك ان هم بيقفلوا، فيقول لك معلش يا برنس ده اللاست اوردر يعني. قلت له ده اللاست تبقاش وزعلان قوي انا مش فاهم يعني. اوكي طبعا ده لاست او لاست اوردر.